bangarindwi Here are the 7 secrets yatuma uguma mu gakiza. that can make you keep in salvation. Amen. Amen. Ibanga rya mbere, The first secret, guha agaciro umurimo Yesu yakoze ku musaraba. giving value to the work Jesus did on that cross. Ayiwe. Kugira gute? Guha agaciro umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Giving value to the work that Jesus did on the cross. Komera Imana amashyi. Clap for God. Ibanga rya kabiri, The second secret, guha agaciro giving value umurimo yakoze muri wowe. the work that he has done within you. Gira gutya. Raise up your hand. Mbese urabyibuka? Are you remembering? Guha agaciro umurimo yakoze ku musaraba, Giving value to the work that he did on the cross, ugaha agaciro umurimo yakoze muri wowe. and giving value to the work that he has done within you. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ibanga rya gatatu, And the third secret, kugira isoni being bold z'ibyo wahamije. of whatever you have affirmed within you. Yego? Kugira iki? Isoni z'ibyo wahamije. Iyo umuntu yahamije ngo ni umurokore, If you have affirmed that you are a Christian, nagira isoni you need to be ashamed. z'ejo kuzagusanga mu bibi bidafitanye isano n'agakiza. Finding yourself in wrong acts that are not in accordance with salvation. Kugira isoni z'ibyo wahamije. Having shame of what you have affirmed within you. Iki kiri mu kintu kiri butume uguma muri iyi nzira. These are the things that shall make you stay in this way. Ugira isoni z'ibyo wahamije. Making sure that you need to have shame of what you have affirmed. Abakunda Kristo muvuge ngo haleluya. Those who love Jesus shall have Kugira isoni z'ibyo wagize gute? Wahamije. having shame of what you have affirmed. Abakunda Imana nimuvuge ngo amen. Those who love God say amen. Kugira isoni. Reba ubu ngubu usubiye mu kabari. So imagine looking at yourself returning to the bar. Abantu bakakubona n'umugeni ugira icyo ati. And then people see you staggering and calling for one more. Urumva udafite isoni? Wouldn't you be ashamed? Komeza ugire isoni z'ibyaha. So keep having shame of that sin. Imana ihabwe icyubahiro. May God be praised. Haleluya. Hallelujah. Icya kane And the fourth, cyagufasha kugira ngo ugume mu gakiza. that can help you stay in salvation, Kudakumbura aho wavuye. not missing where you have come from, Kudakumbura not missing aho wavuye habi. where you have come from, which is bad. Ujya wakumbura? Do you ever miss that bad place where you came from? Abisiraheli The Israelites, babwiye Mose baravuga ngo dukumbuye amadegede they told Moses that we miss those pumpkins yo muri Egiputa na za tungurusumu. in Egypt, and even that garlic that we used to eat in Egypt. Imana ikurinda gukumbura Egiputa. May God protect you from missing Egypt. Ugira inyota. Have that thirst. Mwuka wera gukumbuza ijuru. May the Holy Spirit give you hunger for heaven. Agukumbuza aho ujya utaragera. May the Holy Spirit give you anxiety of where you want to go. before Ugira you- inyota yo kuhakorera. And then you have that thirst for working for it. Amen. 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 Riposi. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Icya gatanu, And the fifth, kubaho mu busabane bwawe n'Imana iteka ryose. living in coordination with your God every now and then of everlasting. Si ngombwa kuba waje hano mu rusengero. You don't only need to come to church, Uri no mu modoka ugenda. but even in your car moving, Genda n'ubusabane. move with that connection with God. Genda usabana n'Imana. Connect with God everywhere you are. Genda uvuga ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Drive while you say that if Jesus loves me, I'm peaceful. Genda wumva ijwi ry'Imana. Move while you listen to the voice of the Lord. Genda wumva ikiganiro cya Mwuka Wera. Move while listening to the conversation of the Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Gira ubusabane ugenda n'urusengero rw'Imana muri wowe. Have that connection and move with the temple of the Lord within you. Igitabo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino The first book of Corinthians, 3:16 chapter 3, verse 16, haravuga ngo it says nimuzi ko imibiri yanyu ari urusengero. that don't you know that your bodies are the temples of the Holy Spirit? Nimuzi ko muri isengero. Don't you know that you are temples? Yesu ashimwe cyane. Praise Turi Jesus. isengero z'umwuka. We are the temples of the Holy Spirit. Urusengero mugomba kurwimukana mukarujyana.
You need to move with this church wherever you go. Nimuzi yuko muri insengero z'Imana kandi umwuka w'Imana aba muri mwe. Ayi niko Bibiliya ivuga. That is what the Bible is saying. Umurongo wa 17 uko bavuze. Verse 17. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Kandi urwo rusengero ni mwe. Wabyumvise? Ugomba rero kujya ugenda usabanira muri uru rusengero. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo uru rusengero. Tell your neighbor that you are a temple. Jya ugenda uramya Imana. Go while you are worshiping the Lord. Urusengero niba rwibiramo, urusengero niba rusambaniramo, urusengero baramyamo Imana gusa, baruramirizamo Imana. Ugomba kujya ugendana ubusabane bwawe n'Imana ukagenda uramya. You need to move with that connection with God while worshiping, because they don't steal from the temple, they don't fornicate from the temple. Hallelujah. 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 Icya gatandatu, And the sixth, gukumbura guterana kwera. missing the holy gatherings. Ese mujya mubikumbura? Do you always miss it? Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo The Bible says in the book of Hebrews, igice cya 10 umurongo wa 25 verse 10, chapter 10, verse 25, iravuga ngo nimukirengagize guteranira hamwe. that don't miss the holy gatherings. Twe kwirengagiza guteranira hamwe. So Twe kwirengagiza guteranira hamwe nkuko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, yego muba ariko murushaho kugenza mutyo. muba ariko murushaho kugira gute, vuga ngo kubikora kenshi. Yes, do it the more. Nyuma yo kuva mu kazi, After coming from work, nyuma y'imirimo yawe, after your daily job, byabera bateraniye. go where the holy gather. Hallelujah. Hallelujah. Abera bateraniye. Where the holy gather. Mujye hamwe, Go come together muhugurane, and then teach each other, muhumurizanye, comfort each other, ukumbura amateraniro, and then miss those holy gatherings. kumbura ubuhamya bw'abera, Miss the testimonies of the holy tube people. mu mwuka umwe. And let's be in one spirit. Ubu abantu baba badukurikiye kuri Zoom na YouTube, isi yabaye. The world has become small because some people are following us on YouTube and on Zoom. Uzarebe baba bari muri comment, baba bavuga, bari mu materaniro, barateranye, bari hamwe, bafashe umwanya, barimo barabyumva. Yesu ashimwe cyane. Uzarebe niyo tuvuze ngo Imana ikoze ibitangaza, nabo bari mu bantu bakira. These people keep following us. They are also gathering in holy, because in spirit, because when they are following, they also give their comments. Whenever we send miracles, they receive. Ariko wowe, But for you, hari n'igihe uba urimo wirebera agafilimo kavuga ati amateraniro ndaza kuyakurikira yarangiye. Buriya amateraniro ari direct, turimo amateraniro nk'angale live, hari ibintu biba birimo bikoreka. Amen. For you, when you have time, you watch the movies and you say, no, I'll follow the service later. No, you need to follow the direct gatherings, because whenever we send miracles, you receive directly, because there's some things that are happening in the holy realm. Reka mvuge icya karindwi tuhite dusoza. Let me talk about the seventh and then we conclude. Icya karindwi The seventh, ni ukudapimira agakiza kawe ku kabandi. not measuring your salvation on other people's salvation. Wipimira agakiza kawe ku bandi. Don't measure your salvation on other people's salvation. Agakiza kawe ni kaba kawe bwite. Let your salvation be your own. Ngo runaka se yakoze biriya ngo nanjye nabikora, yabaye iki se? Oya, runaka si wowe. Wipimira agakiza kawe ku bandi. Don't say that because this one has done this, let me also do it. No, don't measure your salvation on other people's salvation. Ngaho nucunga izamu ryawe, So if you keep your goal keep safe, ukaba maso, and then you are alert, nta gitego Satani azinjizamo. the devil shall not score you any goal. Ariko nujya kurangarira ku izamu ry'abandi, But if you are distracted on other people's goal posts, Satani azinjizamo bawa. the devil shall score you from over there. Ushiduka agakiza wari ufite ugatakaje. And then you shall lose that salvation that you already had. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo wirangara, agakiza kawe gapimira ku kabandi, pima agakiza kawe wowe ubwawe na mwuka wera. Tell your neighbor that don't be distracted and don't measure your salvation on other people. Just keep your salvation. Imana iduhana umugisha. May God bless us all together. Murakoze. Thank you.